government ke kuza gucuruza igifotoro mu tawuni bajya gucururuze imitwaro 10 so imitwaro mushanje n'icweka yanyu njija so mutugambire kiturakore kituradukoze so mu tawuni yanyu kicu mukwende tawuni yandi ikorero ko gura amatara ngo kwika mu rwego barandodi ndajango myakena 75% tubakafuna ka accountability yayo tubakareba gake kozere kandi cyongire kubiha huwaya no kugira ngo municipality y'Umuceri town clerk n'abakozi be babiha 1% babateka 5% kugira ngo babundize umushoro 5% bagumye bashashure nyinshi so barandiro kubashitamire babebembirwe cya person wabo Canada bwazeze kandi urkansara bwa Nyanga Ward amwe na Muzeyifa mu Kahindi odi advisor bikirizana ngo tubaragarike kushashura property tax na 1% babimbashashura tubakwenda kugishashura na 5% babatireho tubaragishashura bagarutse bateka hwishaho ningasho bakorekitinga sente zahira treasurer wabo kugira ngo ibararebe umukozi wa government washima mu municipality nashuruza 5% ninga nashuruza property tax buriumwe aguzire frembe batere frembe bona bamwisangeho bamukwate deneze sente z'abarundini n'iziragumezi bayamba kwata abantu bakabatwara mu police ukenda bazomukoti baronzire na ruya wabo baragumemba genda nawe so ateje n'ishima municipality icya kandi bahire town clerk 14 days kubaronda akabagambira izo sente kizakozere akabagambira abunci bongirejo kugira 1% guteka 5% kandi 14 days zaho batarumureba muri kabwohe naronda mu mushoro bazaguma badiringe n'abakampara ibyo nibyo birakagoye turashime tazo muri shema note twaza Matyoro ni shangwa umuri cyanje ni subcounty shema note weeks zahure tukareba aho store abantu ba Masero barufite mizi bafite mipira ya mizi bakugira ngo cyamaniro si wano nabateganya so hadireho rukiko uruberwe bembirwe kura umbrella n'ikitunguri cya government cyo supplyinga mizi so rukura umbrella yona uba kwita Robert Mugumya abanye RDC cha personnel sifa na bebembije abandi ba DPC na DISO bavuga n'abataka ba Masero bababuza bwinshi mbatemanize bagambe shonga zabo so ugurukura umbrella Robert Mugumya yatekaho bashara mubona RDC bagira ngo abantu ba Masero bature batakushashura mizi batakushashura babi bafine miti cyangwa mizi garinda rwabo so bagira ngo bene batangiye kutema ipira mazaguma baza kubatekaho mita buryo ngo naza gushashura mizi geye icyatandura agarike kuteme ipira bamukwata mbaza mutwara umukoti Kampala na cyamanire si wanu vayo bakwasize kurebera gami bamubinga bamuya ikintu cyaba Masero bagambire aba umbrella mwe na RDC bazira ngo adamize na gabo so orabateka humeta baza kuzata kandi pira ndazagumamba biteme kandi bagambire RDC amwena naba umbrella bajango bakabibira mizi wabo kubetera Masero shuku water project ukabajinza bagita shuku Masero anubwa mizi ngargo wabo bajango umbrella tuza kwije ikashanga binaga mizi bakaba yeterire medpira barukunya mizi so nahabwiye cyo tubarakiriza kugashashora rateka ho mitamba jata so agona guma kuragarishema agakwatirina n'ubururu turebere wabira minister of science and technology wabira minister wa health Dr. Yoda Tumwesije yarangirira yarwumurishema municipality yabira yisimbirenga MP yagaruka mu nosi iza kwesimba yonsa MP yatindimiza na yaza kwesimba na honore bucubaje or current MP n'abandi barije kuno yo municipality yarwayo agongoma kuragarishema right
Webale mnonga Michael atwachire painting chane chirunji ombikwatene na Shema Kabohe na district yona okweri but na nyenda tumaze twagamba ahachemshoro emshoro kabanya Uganda ekinde birete kuza kurugaho but mwaji tuhireho at least echo kwanza bodies zezo governing ebintu kwatene nemshoro kushamnonga ka property tax hari umuntu ina kaduka ine business inechi takuchenga property tax nichi nekora chi mwene jana ba tax education kabe nebaho abantu mbeje somushono nukorech then abantu mwazi bihiremo bareba accountability yes sentence turi umuntu bahereza hahindukireho kikutuhira umushoro omundi naco hahine chindukire omundi omuntu nyencha kare wa mujo tukonkantu kubanza umushoro gwa property naza kuchenga takurinda ngo mubanje abo kuba sente mbamba zitunga konkoba kuzitunga nawe narume akozereka retirement che nanda nyencha kare yebe hakiri atabona kabana kahomu then abana bashome nebindi so ko kushanga ngo school fees area higuru ukashanga ngo biri y'amashanyarazi area higuru eyamizi wagahuraga amaskoro area higuru ukaza kushanga ukashanga ngo waza kushashura bill eyirwaro area higuru akaguto ko kuzo witu nebyina ohurire nazo muduka kugura mwenda nabanje gisa then ukagara kenyi motompere zo mushoro nchanchi mayisango aho tanakucenga nahe kitamijuru kwizara nchimayisango mushoro ubundi nakacha kubahire kagarukire bakarebe kikakozera ha ground ebyenyime ebituru kusigaza kugira ngo tushashure obwo busento muri yo munyaho nimbushashura burgaho buhwaho ngaruka zo mwibanje mbona kwagira ngo kutaye sente zigaruka oshanga ngwirwarro naze nindaguza emitware ebere neba nemara ukashanga ngo amashomero agagutwetaga government ukashanga ngo akasete karinganire mazimo bundo umuntu akashura kabire nakashashura mango abanyihanga bona mbazaganyirwa so nintekateka ngwaho ntahemberwa he kwizira kandi ko kuje mima yagamba abantu bashomesibwe kumanyeje emishoro ebigenderwa bya yonibiha hatwo kwisha no bori ngaho ngo ataho property tax ocho bori ngaho ngo ataho simanye ground simanye rent tax nke you know ocho babaza kwehindura ngo manya haro hato yibuza umushoro nabataho nibiruga hinde bizangaye so ninjira ngo aho ntebize binje biri kwizira otherwise kutwakuye tushomesiwe tukabentu etegereza ogwijo gwa RA yabene yoreka ngune ijagumane tusharaho abantu bakabatere kito batero umuntu bagira kikonka kwahereze kwejesebwa ekiri kumanyisana no kuba bakagwesera umushora actually konka gutara umushora abako mbye tumanyirire no baryaho ngo umushoro baryaho uriyo muje necyo kize twaja ngo umushoro you know so muherwa izoba okushomesebwa n'inshonga nkuru abantu betegereze n'abarugankahi n'abazankahi obare mnonga Michael atwachire ahabwa Shema ikintu no kitero munda naheru ushobora biri kugenda misho everywhere omuri Shema aba masyoro nabeshonga niyemwe omukuteka kwanje atwaheza kunguza mizi uriyo no ganguza ngo zinakuze kuzikoresa ki iwoha abone no ntunga nubagaguza amasyoro gumeryaho egumanerebo kwagire ngo ahandi aho kiri kubanko mu matawuna nankahi ngo barebere biri kurugamwe biri birungi hono nisha kagambire ho mutahi batwunka ito tutura Kampala ibintu biri bitinda biti mbwenu cyabaho kiti abantu bakayesho mise samwe yasama ukana nabashashwire tahine cyangwe kindukireho so warana hazaho okurwanagana nko kwenchanchi manyisa ngo people do not expect much if anything nothing adashishemiza n'abantu bashema niberwaniri hari nibamanyece bakwenda niberwanira n'imtema ko kandi at least babeche bakwenda nibashaba accountability kurugombe bembezi babo no mara abebembezi abamwe nibabine kureba kimafia kugira ngo yihemu ekimukwenda bokatagamizi gatwireho yesu mwa adinjireho value abantu nabo bakabe no barebe value yahindura chi so
rero abebembezi ninjira ni mwene bakwataho kandi mutakabukora bwonko mbwire bwo burura bukati nomanya ubwire buri muntu bugenda kandi yabagambirana nanshonga zo bururu but ninjirezo ntuza kwanteza updates kurujana election commission ko rabe yaranjirire twine kuja no primary za NRM ebintu byo turabe ntubugambaho konko bwa hati Justin tubantu rogo naza kwesimba ari ogu tukabire show unless election commission yaba yarujireyo ekaranjira abesimbire tukaja no primaries then tuk progressing and tuza kuba tubukoretera byona aha TV West tuza kuba tubyine on program eji amana namakuru gitu agagacenshire nanagandugona konka yo program ya sisimuka ekiri munegendo misho nanagambire eshara tukugendo mu makuru twarebaga shema agakabohe tucine mpapura z'amakuru nomanye bahandiko New Vision na nabukede yerizo batwabukoretera twenda tube tukurozaho kaceni wobe nomanya waza guroro urupapura rw'amakuru noza kushanga muzibyo na tubina then nanomjonyi witu naza kuba natwegitaho tukureba aha bintu ebukwatine no kumurutsa kw'abana uko kwera rikirankije yateje itwine itonka bazire twaza kujiho tuta abana bitu twaza kuba preparinga bata kugira ngo babagira ishomero bagende bariyo mu mental state ekire byona no kwano bushanga on program ya sisimuka obwahati katizo mukahumuro kacen tuza kuba tugarukana impapura z'amakuru otakariga TV West. Yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Lithan MC kandi yo muhereza wawe wa program eyo munendeserezo kwihamande paka orakatano ndia kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV West cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantuzigababuru wakashatu on program eyo munendeserezo so making sure ngo wawo kinga konkazana tanchira yejeshaho kuzana imata star 2 3 8 star ishatu star 10 otekeyo hash okora televira jiro obase kwano taha mukazano kitu akasingura school fees na TV West B2B4 otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi school fees na TV West. Best Money Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya biri 16 byo kwa kabiri 2025 Ijanambole Stadium Nehinda TV West nehinda program ekire ya sisimuka kandi kuna banagambere twagarukana impapura z'amakuru urupapura New Vision hamwe n'urupapura Orabukede. New Vision yitu amutweni ndeba you said freeze over 2000 face job cuts. Yes, turebere Trump effect erukubahaho kandi projects nyingi eziriyo mu Uganda funded by you said chira mnongezi kwatene na nebi amagara turebere back freezing akasenta ko yenu batuhereza ubuyambe bucindire nabakwereka list of affected agencies inside experts one of difficult times ahead. Yes, abinja benu bakorana projects funded by USAID turebere akasente America ekachendizo byona babukoretera manya agencies chi as been affected ntureba 100 arrested in city operation. Yes, mbaba umusaid za Kampala rebe chibaba kwatire byona birinji New Vision ntureba Harvest Money Expo
returns to nambole twantugamba harvest money turimu tureba sente twaza kuzisharura tuta omwaka ogu byona babikoretera tungo urupapuro oru omanye ebikufa ahari campaign egi tureba 131 billion shillings school grants misused ezine sente zibakwereza amashomero kujya zikayamba amashomero katugire nko mukombeka amizi nkago amashomero tigine mashanyarazi amashomero tigine baticha bakumara ibi byona ntureba report ya auditor general eri kujya mu sente zukwingana 131 billion shillings abantu tebazikoziseje ejo nemishange taraho mu court nindeba bamwe bashikireyo manya nishomero Chelsea sente za government bibi babikoretera Iron sheet scandal amabati gitu no chigijuka hata nwajangu rugorobi decries selective prosecution hari habatakareba kago mukoti hari habakiri muno bahoza Diona Nwajangu is facing 2 charges of dealing with suspect property to fight poverty. Let's start with wealth creation in homes. Agamabati agabengaza kuza karamoja kuhindura hamiture y'abantu ba ministers amwe bakagegaraza bamwe bagadeko mu constituencies zaba bamwe tukareba no bombeke bijubyembuzi byone ibi ni vision yabukuretera mbwijire nabagamba chiba suspect saba kandi ntureba na 7 rallies lango on wealth creation na gamba cyo bwahati entubanye kwatwire najumira okubinga obworo omumakagito. Then you said kuchendeza aha biyambo bwebenehereza Uganda babireto mbwijire ekinchimanyisachi ahari Uganda washanga obiyambi ninga sente zibenzurwo mu said zachendera kandi kucira mnonga batanchino mbite bukwatine nebyamagara ebintu bikwatine nebyamagara nchimanyisa ho ba doctors abamwe projects nkezezo benushanga nko mu mpunji nanandi hona kucira mnonga nko mu districts ezo kushanga zitakwebasa ninga shezitwa ku esere hard to reach areas nchimanyisa chi nekintu chopsasa mnonga ati nkihanga twaza gukora chi kujambo ejigapa haben hije center buyambo benu baburuho buhereza icyo nkihanga twaza gukora chikoreba at least bwagumaho byana babukuretera amakuru numenje bantumwe new vision kandi ntukwisa burura kashatu ntubatwine akatabo aka Toto magazine ketunjire abana bitabe myaka ya hansi nkakakasha kati ntureba baramuntu waja bukwatena na astronomy nibimanyisa chi omwana wawe na bimanya hochi byone bireba batahibeye ekibarumu nababugambaho. Then mwarimu ntubanturebe bukwatine nebyo bwegese nibajang prepare children for a hassle free first term a new term mwana wawe wa prepare ingota iwo komuzire shopping wajikozire omwana uri muno musindika ishomero ayinebyo kukozesa ibitabo mugurire wo mwana mentale yaryata bukweche chumo chibekiri chiringwa hata at least bakabene watandika ku revise injire bine beginning of term exams abana binjo muno shangezo nzuzu bakora kubi iwo komuzire yetebekana isota ico cyo muno babuza study materials chemistry tujina embracing exam failure as parents tukujangwa abana bitu bonana baza kwika turebe results za P7 obuzima zire kushohora omwana wako yakubatakozireje iyo nkumuziro kakora ki waza kumuco muchika waza kumujuma waza gukora ki waza kumutera abazire nico barmu nabagamba home ntereba DRC's Goma airport falls to M23 bine bikwatine na namakuru agakurwo mu amwihanga area Congo. Then sports news ntureba 7 signs sports bill ejibiru erimuchi byona biryomu time for redemption for the she cranes. Yes team yitu eyihanga yabakazi tuine kujiteka mamani bari muno babugamba ha and tureba netball league back league ya netball babukoretera byona okubera abene baho. Then Cranes fans react to Uganda's Nations Cup draw chances za Cranes
koraje omuri egi tournament niziha byona babikoretera nibajambu who is who in the She Cranes squad. Yes, team yitu yihanga yabachana nojumanya ho kino manya muha na kora nkachi byona babikoreta bitu bagenderire byo mu Uganda supporting team za uzimanya umanya bazana bo kubazanira byona mbibi what are Cranes AFCON chances and waja Cranes draw Nigeria, Tunisia and Tanzania babeno watera karuruka Africa Cup of Nations rebo kutuzana nabahi turi mu group yana babukoreta ashire nje kumibiri zonka no basa kwetu njoro Papa New Vision nuko kurasha rute amaduka gona agetoriri hanga katirebe bijo muri Papa ora obukede katubanze twagambaho kacaha ba Budget Boutique nibajweka umwana w'umukazi no mwishiki kabenta kwenda ngo shembo mwako gwe 2025 ine kuba no ya upliftinga orugum season eje biriri inkuru faji hato tanike kuronde ebirije aba Budget Boutique nabashango mu rembo rwambarira kandi barya hakizimbe ikibari kweta GBK House nico kizimbe ikibari gukoreramo kandi kiri ahambaguta street. Yes, GBK House eyahambaguta street niyo turi kugambaho kandi nimo bari gukorera ngabenta kwenda ngo shembe umwakogo nabwo cyo basa kubaronda iyo mushiciwe ningo mukazi ahabwe myenda mirunji ahabwa buruhuru kuzahona baba bajine so esimu yabo nayo nyine kuba ninjukwa ubundo kayanguhirwa ko batunga kandi bajaho nibahereza nabashuburana no muhorsero so tinkwenda ngo obure okutware kintu cyawe uri kukiha hihi kandi omwanya gumwe esimu yabo note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 banho wabaterera hati otungecho echo uri kwetenga ahabwa okujwara kwawe nkomchara ninga shinko mwishiki kana batatito mwenda mbene ho mwaza mbene ho mwaturondere bijwaro angwana bibanyitwe nimwe mwaze mukareta tutekwa kusima habo kuba ibyo ba Budget Boutique nebirunje munonga webare okukicenga nito twenkano basa kutandikira orukurabira aha WhatsApp namba yitu orukongera kutuganirira oyireje mikutendijo basa kutandikira direct urukurabira a WhatsApp namba yitu eri noto mushanju mukaga 2 98 82 nkaga ni 2 twandikira hate cyuwarebe cyuwa challenginga ecyuwasima ecyo kwenda kutu updatingamu tuzibantu cyakira kurunje munonga kandi tubase okutambura hamwe obukwatira n'entunguka nka TV West na nabantu abatwetorire orupapura orwa Bukede n'ururimi Uganda of course hatanaza kuhinduramo amasomero bitano agasinze mu PLE gariyaha otakaferwa ishomero division yo kubanza bihire mbanga hina nebindi byona biri mu basa kuri ishomero ryo mwana wawe kurukozire you never know basa kutwara yena nondijo mu rumuna kugira ngo nibakoraje then orutaro rwe Kongo barumbye bitebe bina okuri ne cha Uganda mu Kinshasa chimanyisa nguna nitwe embassy yito muri Kongo mbaba gitahirire takabura kumanya biri kugenda misho no manya ekiri ku affecting amahanga gatwetorire nango mwena nagarahare at the same time it affects us in some way so hati ninjango aho wabireba bero hwahanje manyisa nguna abanya Uganda baryo ko hatu barya harutezyo things are falling apart each and every day Republic of Congo, Democratic Republic of Congo. So please be updated through these papers. Ahandi nabajanti rwachi mutusako musoro gwa stamp duty na nabigambere mwene stamp duty hati chokanda ni nchizira nkahi ni chikwata harichi buza commissioner wa URA. So chinchimanyisa in other ways, this is also one of the ways okutwa kubasa kubuze bibuzo tukamanye kibiru kumanyisa abkwatena n'umushoro so bwira ntugamba but hati urugo rupapura ndukushoborera commissioner yaha nashoborera burukimwe hati wabuza kurabira mu rupapuro ru noisha kuba numanya answers ahamwe ibintu bitarumwe na bumwe then H4 cha Segirinya
nyakuhumura ahabwa kawempe north bine kwa batunga member wa parliament tutakagarikire futera karura abo kwa karuna ka next year. So about this period so mbagira ngo Bobi Wine akarubiza kadi ya NUP okuronda kwa March 13th nindabirwaha nabyo bariyo mbabishoboraho tinkwenda ngo fero kumanyikira kugenda misho aho segirinya origire kumura member wa parliament agwecweka chabo okubire n'ibigenda because you never know this might also apply somewhere else okufamba necheragiro hey kuja ngimba nayendezo witufa ningo wanyu kufanga konka in case obe no manya how to go about such things. Nanyini somero nanyini bizimbe abigobyemu esomero ije yagira tahati nkwenda hishomero mutware kuri obo bayimbaritana kakagire hi byona birimo then bajeta project ya grow yongedo okutumbura business z'abacyara mu Gwanga no gishika roneji ya grow akutubentu turonda umza bank says special zimwe na zimwe nahabwecho basa kongera kucetegereza omoreso gwa harvest money guzeyo enambore nakweshengereza omwore cogu nukwata byo buhinji no burisa tinkwenda ngo garuko ferwe company ya Vision Group yagaruka yagutomu kishayi nambore kandi ubwo mwakogu rwisha kubaho okutandukana na ebiro 14 ebyo kwezo kwa kabiri okusya Sunday yebiro 16 kandi no chumanyangwa babudachi na batamaka sente kandi oshango mwe wasinguro ine kuzokwe kuza kutaya ya no kureba so tinkwendo ferwo kubyeyongeza omurupapura rwitu orwa bukede ensitano yebyo bufuzi akamyufu ka NRM bugu mulitandiso okulabika mu kalulu kano jukira bulungi nnyo tugenda mu primaries kandi NRM ekyenetera kukikora je nabwetu nyenda ngu omanye how it is all going to be handled biryaha byamashimira nabwambere ho agakozireje mu district zitari zimwe na zimwe byo mu ndomu mbeno nkirize ngendere kimwe mbase kuhenderana nebyemezano enshonga nkuru munonga indana bagira nti AFCON Africa Cup of Nations ekibinja cha Uganda Cranes kisuse obukambwe coach Puti yayogera bwatyo and Makiu ntuisha kwa ntuzana okay turiyo mu kibinja si harimu Nigeria, Tunisia na Tanzania so basa kuro kuyemerire Champions League baja Manchester City bwetewangura eritare ebekivamu biryomu then engeri Moses Rumara je yaduka mu UCB ngambe kiha bishibantu mwendeke kiha bwenci ntakubande kiraho then shiringi za 10 zikabasa kwijuzaho uko nyundi ya airtime I cannot exceed here dutunje no rwashiringi 10 kandi warreba ntwe rwasharuti warwerizoba uko twargayeho mu mpapuro z'amakuru bitunzwenda kwisa aba cafe kanjia abantu bakutisaho chayito mu program ya sisimuka bitu bakwinire binji kano basa kubashanga rebukona ko kuwahora cafe bakwinire bintu binji ori muno tamboro ryo mu njendo rya office yawe no inde cyo kuri hano inde cyo kunywa byana bakwinire coffee za buri chikaza cappuccino za chezo zona bazine za pizza za chone chikwatirine no kuri na nokunywa byona babukwinire kano basa kwashanga rebukona petrol station ya tusu baroho ninga choba terrace myabo noti 3 ishatemwe noti 2 no bano bashanga aho ahari tusu petrol station ya tusu ya rebukona zayo onywe oriye oshemerero gumza mu rugendo rwawe bitano bakwana na deliveries hona horo munimbara no bakuseho cona eco rukwenda kuri aninga eco rukwenda kunywa twinena n'aba Hayes recruitment experts hataba maturondere mirimo munsi za hero this time round mbenda bakutware Abu Dhabi bakutware na Dubai ozekora bishayi byenyonyi oyebuzo tono kwenanye nimpabaso to kwenanye ninza yo ruyare ninzire kinagasha yes you can easily do these jobs
aha bwo kuba nebyo turi gukora aha kandi nabona abantu nkitwe kandi abakora babishayi nitwe ba Charite na ba Jemima turi kuzo mu nsezo so nakikananye nkakushangaho rere ninsenike cya muziki so ninkushabangu obase okwirukangira ahaba aba Hayes recruitment experts benda baraze Abu Dhabi ahabisha achayi na Dubai emirimo nehe bakugambira nabasakora mu customer service aho na hamwe nabasakora nko wasecuruko aha airport ujora uniform ukwate mbundu atotandika kurebereza what is happening around then aviation stewards abandandi bakora umunda umunyonyi okugira ngo abantu batambara bata baryachi bashitambata enyonyi kuyanerandi ngabantu babagambira kwetwaza bata so birya habyona basakuza yoka kora nkejo no gambira abantu to you people you stand you sit up right you tighten your belt see echo na change kurema aha then check-in agents to abantu taho mu kishayi cyenyo nyine baba checkinga so hata basoko checkinga abantu aba ureba araba yagendana nakagirita yagenda nempituruzo araba ineza za karfomu byo nebyo then nibajya mu benda landing ground guides enyenye yaheza kurandingeta ahitaka hata bamwe notakumaho kutora but these people kuba kwa baroho ningashi waboroho hata mujuru tatiwe noza hata ninza hata bareba ticket ya kujatiwe tora ninga tora hariya then abaha muheru nabayeta aircraft cleaners kwanza mu kigambo cleaning you know what it means that is known to everyone ahasigara tubase okuzo mu mahangago twara kasente kandi bajangu registration yabusha wala ije bakujangu naba Hayes then bakakusha registration fee that is a different one amanyengu wahaba esimu yabo nimangu nonda kubaterera mbene esimu yabo njiji haze yanguhi nonoto mushanjwi na noti emwe 2 3 4 5 ahitaje ryawe nabagambira nkuru wawe ryokwe nabwanyimuhikayo ubasa okumanya uko yine kuba no bataha ninga noti mushanjwi ina ananina 5 ngani baterere hati obase kumanya aho kwata nito twine WhatsApp number tujine kandi nito batanditse ndishira messages tuza kwanza zishaba mpora na nyira no kubisa abakijungu day to day supermarket koko wahurira aba bari mu kijungu aha roundabout kwa noruga Kampala wanoza Kampala uri kuza Masaka noreba aje pumotera heri no basa kucikameraho no kubugana roundabout aho mu kijungu supermarket yabo neza kuberga ababine buri kimwe cyona echo kwenda bine byo kurya hano shanga mza cakes za pizza buri chikachona cyo kurya harime byo kunywa beverages babyine hati ngo kuturi umuntu tebekana abana kugenda ishomero ebitabo pen rubber stationery yona rimus cool bags manyachi buri kintu cyona bakine so mbweno zayo obahikije obagambire cyo rukwenda kandi cyurundi cabo bine bintu byo murembe sentene zibasika nabamanya economy yitukutura mu kabanya Uganda no yenda ibyo kuraraho bed sheets bed covers bebitu koso munju zito electronics buri kimwe cyo no rumuntu otebekana sembaga ibintu byo kujamanya katimba noza kiyanka ekinto amizo gihenka buri kimwe cyo no zaho no shoppinga omukoro no guhweraho kandi abantu basa kubatera esimu zabo kuba kwa hine byo kwenda kodani ngo rukwenda babuksie note mushanju note mukaga note 2 ababine na furniture ebintu nibinji mabine za sakozi bine na za safe zo kubika msente byo kujamanya ka box tukakabise wananka manyaka furuka manyaka jenda nako ebintu babyenda babihe day to day supermarket mu kijungu nico cyo garuka mucawe ahari we hori kwenda ku shopping ano ende byo mukano ende byamurmu no ende byabo nko muntu buri kintu cyona bakine mu supermarket age naleni kugambira ngo nitono basa kuthandikira uri kurabira WhatsApp uri kujota utijeme makasho cyako kakorire nkahi ninga kawandura ninga nito witu kabire yekineki habaye kineki ninga niyo gambira abantu tubantu mugende muze kwihandikisa obwire bw'akaruru bwahika abatakayihandiksaga muzeyo echo kurra ngo basa kombeka ihanga note mushanje mukaga 2
98 882 882 ni Yesu muyiti ya WhatsApp bambi twandikire tubase kumanya icyo rutekateka nana icyo rukutugambira umucweka cyawe twayenda tumureho Programu ya sisimuka echere munegendo misho konko bwahati katumuro kachentuza kwantugaruka no muhumuriza witu twenda turebo kweraricira okurukuruga omukumuriza abana uko kweraricira nkije yateroho tubasa kudiringa tutanayo tukarengwa abana bahumurukaje bahumuruka barije umuntu takamusindika ishoma kaje atumanya mama birayi no mwaga tunabwe namuhona reka abana tubasindike bari mu mental state ebonire ni twabazire tusigaze twina amagara yabo ko rugendo ro tucine ruhango oro kutambura na rumwe nabwo hati katsomuka humuruka chentuza kubantugaruka mutakarga TV West program HD eyasisimuka ahubwo kubona abantu uryo kitoki nuje kucisya rulengo rwo kubasa kucorobya okubasa kukimira konka abantu uryo nyama nuje kujikanja kanja kandi kirengiro wanu uryo bihimba bitashosire nabwo nuje kubikanja kanja atenya madokta ine yo kurumo karuma bukango chezo tukangomere kwe kawanga hati wajimera kubiri wayetegarisa buri warya kubi yego konka hati yanka nkenyama nore abantu bingini bajikunda kunga kiburi mutwe nuri kwebuza habwinshi nyama abantu nibajikabira habwinshi uri kushanga ngo iyo umuntu twari kubona zo mujinyi cyangwa kubona yenda kukira ibindi byona nenyama nubwo uri kubasa kujegurira umuka muri wo mujinyi nabona ndo yongera kuba umumirire yitu kutwayigire kuteka twacendeje n'inyombeka mubiri kandi uko uri kubanukanja kanje umbirwe n'ubwo ngureba na hayija ki kuyashatura hayija ki kuyengera kushatura hargayo ki nabo tushanga ngo warya wabunduguza uko wagumenye njara icyo nicyo kituma umuntu yego narye kibondo nchigusi wena ndo nimbo wina na gatambara de nagarikana direjera da same time wina uri kwerera wina uri kwerera ukarya gonga katangoma ibondo tokari bihaga ngo ryayo ryarenga urishe kwasa kwerera ntabwico wareba wahaga umunda konke cyetingo cyo kurya cyo cyakine kikwereke ngo byabyo kurya biwano rya umugasho gwabo guri muce konke cyo tikiri kwija kubaho waba nurye bibisi bindi kukize bitekire tikiri kwija kubaho waba no bikanja kanja bikanoga bisi hashemedi tikiri kwija kubaho waba ryo mu myumurunje wa maize tikiri kwija kubaho waba no kuri exercise tikiri kwija kubaho waba no kunde byo kurya tikiri kwija kubaho yebyo kurya byo kurya bitekiro muka aho ko byo kurya ibyo kurya aheru yeka kibiri kushana ibyo kurya muka nicyo wakigamba doctor munonga kandi hatiya bangambira boje ukurya umuka kikacende hati byabyo kurya ibihuyira amani aho ko buri kuteka ibyo kurya migwa amani nibyo biretira umuntu kugumana ari yarinje abo kubisiri sanjacha wamo so kindi kandi aho bari kuguza ibyo kurya inka business benjo tabagambira kusharire bibisi kibari kuchikora mwen hati yuri kwenda kurya umuka warira muri ryari wabyetebekanisa zota wabikundota wabiryota wabirya noha mwamara bwirike abo kuba numanyango hari umuntu uri kurya binji ahabwo kumiragura kumira kandi nabana miragura
ahabwo kuba nenda kuruga ha meza wataka muhuriza ikiri na kiri nariye narakiriza kunka nucumangu ebye byo kubuza umuntu bibikwatiriye inene bitakwatiriye inene byo kurya ni kibi ku kiburiza byo kurya yes nco babiri batugamba waba nurya utagamba iwe rya obiteho umutima obikunde obiconceje kunka waba nurya waba biteramwe huma iyo yaje kunka amakara gaho kato tete yafa kunka turkwenda kurya nuza kubindira kura hati yogo wamera kura warya binji kunka bitakwinira mugiro yego hatuija urusyamara urusye mpindura bakora ko burengeje aho uri kurenga umuntu ngo nashashe umunda banjizire ngo nyine arusazi banchebeire banyira ngo nyine infection ibyo kurya byaguma sobaniti biri kugutiraho mbere utano byarota tibiri kuzamo no koko iyo shitiyo infection byarugama kika kuri kwenda kwata hanyindushi ko kakwata ha mubiri tiguri kusya izo tuzo arusazi kirugire nkahe akurya kubi akurya binji ahubwo kurusyenda ahubwo kurusyamara kandi atumuntu acabana harya we atejuke ngo ibyo kurya byo ryo nurya nuza kubikamuramo ishande iri kwitweshaga program ekiri eyasisimuka we bari wakiri nitwe kandi ntuza kutambura hamwe okusesha ishatu obuturabenti fundikira program eji nka kuna banagambire turi mu kwetebekanisa abana kugenda ishomero ejo wikite yangu hitwe nkabazire kandi twatwaze ntuza kwantugamba hamura go kweraricira ogurukuruga umukugarira abana ishomero kumurutsa abana etawuna waza muno manyote yotabana baracegarka ayishomero kandi omujeni witu umuhumuriza businje mumole kataiwa yahicire omusiriozi na nyenda ntwara omugishogu mwakire kandi yanjura babakwasa kwa bakoreba omurundi gwo kubanza mureireje basebana banyabo bareba TV West imbaramtsya amazina ganje ni banyetamore sinje kataiwa ndio mushaho kazi kandi nabonda kansara nashemerwa kuba nimwaha or kansara ori omushaho ntwenda kumanya ori omuzire abo kandi twenda turebe niwe jakija yabane kukwataho ni nanye ndio muzire nyecho murumu nico ndumu hata aho ntumanya ngo waza kutugambira namanye kitukurabamo abo kato muno hari umuntu nabasa kudatashobwa atanagamba atatnabasa kwatari muzire takumanya kitukurabamo ati nanye ndamanye ori omuzire tumanye ngo at least ekitukurabamo nochicenga abana bari muno bagarika ishomero tinkumanya ubwa hati nkabazire tukabe twayetebekanise tutabana tukabe batebekanisa bata okay once again nimbashemerwa kandi itwe nkabazire shahe gitushitama katebeka koti konka ejene season istwire nturabamo abariyo no bagitandaka busiya yesi abantu abariyo no bahumurisiya abana bo kubanza muzana sare abariyo no batanka kushomesa konka bine bintu bitwire nturabamo nito tukaturi abana sometime baka bakutwara hishomero nito tukubona abona ntoronda za socks hata mukama yatu yamba nito haturi abazira so eji kandi yishye ngo icyo kintu kiri season tukujya ngo nikisa kugumaho mpaka nikija kigenda so ibintu biri kwija bikagenda tushemiye kubana ibintu bitubuzo businje mununga rero nikiba kiremere cya kizire
kurigiro ko kuba yatebekanisize hata noreba abajungu nibajya nko when you fail to plan you plan to fail ubwiro bwingi twe nk'abanyayuganda nango hariho abazira barasamate wishasha hejari inzira izo bajasti konka binje abanyayuganda n'umucyama ngo ntukore ibintu last minute haze icyo kiretsire ubuzima mununga kandi tugamba stress hariho stress nungi hariho na stressing hati nga shopping ya Christmas mushanga abantu mutano bijire konka ne stress nungi turiyo shoppinga turiyo stress konka nungi so twine pressure konka hate stress ntujibara ni nungi konka bwiro bwinji kugira ngo nenda sente nene tumugama nonga so ntubantu gere banka stress yendo konka tuplanningireje nikituyamba ubutagira ki ubutahikari yeki hate shaje kitumu turiyo post mortem turiyo managing twatusheme kwa twatizire nka weeks before tukagamba how can we avoid this that we are talking about right now konka mbwenu banyakweno bajangwa kizire kajaki kemero twashikira hansa kukimanya jenga ko kukira so cyo kubanca byona no kushaba abo kuba noreba Biblenet jangu mukama nuwe butanikiro kandi we muherwa wabiyona ebyanyancha kandi nabamanya nebikuza kuboko nabamanya mama ko gukura jene nagumanya so icyo kubanca byona no kushaba tukakwatso go mwaka umukono ya mukama abana bakoze umukarasinsi abahinura amashomero abamwe abazire bahinure nemyanya bazo myanya boruntura nkambara washanga Kampala we no coping up with the new environment so ebintu binje bitakubasa outside of our control it is always good to pray and surrender them to God tukasubmitting a plan zetu na nebitwerera na nebitakwera nabana buri kimwe cyo tukakwatsa mukama ahabwenje nko twatiriyo tugamba hera hano na one of the people tukugira ngo tubeta kutatana ko gumaka gugurije takukimanya ngo Trump naza kwija na cutting off at 8 tuna tukatandika tu in expectation on tuzamara mu yitu mu companies zitu tu in goals zitu in plans but suddenly now people who are in organization is refunded already right now they are being affected which is a sad situation so konka ko kuboshabere obekwatize mukama ebyo kumanya nebyo takumanya no bukintu kibikiri kwija hino kukushanga what oine ka foundation ka ko kwikiriza obara ku kushenyuka ngo kureba ngo konka wakwata pino ka chumta barun ni omisada ne konka waba oine already owegamiro na no buhungiro omuburyo mu mukama hino ko Yesu noza kubashika ni noza ko muware de konka to kwikadi yo revo yo kushanga ngo wakwera hochimwe so echo kwanza byona no kushabira ibintu tukashabira abana batwira mu holiday a long holiday baza kwija begire mcembi begire ibintu bingi begire having different experiences no baza kwija kwa associating n'abandi abana so there is a lot that is going to take place so echo ko kuboshabira abana nabo obagambire hati mwakoze umwibibazo mu shomero masya different environment different teachers different classes different subjects zone and points to worry about kuko kwatize mukamushabire nchikuyamba na nabana kibayamba kugenda binemu amatsiko akumati Yesu nubona nazo mukarasinsia konkana neje yindigire hariho ubuyaberinsia so mukama wanda bezo muriyeji naza kunda bano muriyeji so na neto bazire tumanya mukama watabezo mwako gwahire gure na hati naza kutuyamba yes sento mwenzi wa star hokonka we believe that mukama nagumana atera ho muhanda impora tuhikara achitkwenda dene kindi no kwetebeka nso kutwagamba we should have prepared are kamwe n'abanyarwanda no tumanya no kwetereza ati kintu citu abamwe hati abamwe tukaguze na za uniform tukumanya inkito tukumana neza rastama hiziri tukumanya bitabo babukaho ebe byona so preparation we should have prepared konkana na hati it is not too late we have to inonke biro byitu nkabishatu ningabe eshaheji no preparinga can't preparing of course hatu cut focusing on major things haruhe bintu bitukweta major na minors hatu preparing a school fees is a major thing to kubasa kwata sente zono kajeno kaguru mwane bitete ya muntu hakwe nangwa agene ne bitete yabisya ishomero utakasha shuri school fees
shana wano mangu yo akasente kawo kinemu kiyireyo kano yebarira konka still nabo abana twine gumantu ba managing kuboreka ngo it is not about luxury twino kuboreka priorities twine so twant shopping reka tufocusinga priorities omwana wamushashura school fees scholastic materials azine itum ninyishko butayo tshomito ko letera dada lista ikoro agire ubwashazireho akijumustiyo mesha gendo share hata oyebuza nshare hoki konkani njakageza kutugisa koreka ngo what is important ni basic needs ezishomero inebitabo inemushito ine pads no pens na nevyo ahandi you can start school ebinde byane nyenda 2 pairs of shoes ni nyenda manya na one takumanya harajihe yono jamu no inda 2 pairs so let's on our shopping na planning kat focusing major things then also to preparing na nabana mentally and emotionally kuboreka ngo tamiyaza kutandika hari abana bakiri babyamana bemuka shamukaga hata banje ninsiga nabimze kugira ngo babene bamenya ngo hata gwire bwo kwimukakare bwagira ki bwaka batangiye kwimukakare shahe muno bakwatene ja kuzakora yimuka no boyezi ibintu asimure ngo nkamanya ngo shaha zo kutanga kwimukakare zahita barabara bomba tawo byabo amashomera menji kuba ku bantu batandika tamu mbabene beginning of term so yara barabomba tawo mu files papers zibakozire ncumuyamba mind kubane gira ki ni waking up abane week then uniform ko kwana ugamba uniform no mango mwana ine uniform ko nkane basa kubetagukiriwe so bagambire bihe uniform zabo stockings muzirabe mu zitagukire muzubazire zitachubaka because abana barira bamwe bununu bingana shanga kayo ka sportswear tachijika so manyete nizagura sportswear ninga nizagura stockings azine ninga inemo nyenda kuongeraho so that is preparation one wara umwe process bana bareba ngo hate cya school cyagira ki cyataha okuriya bagambire batanje ko adjustinga ko bana abantu batafe kimere cyane kugira ngo tubastavinge konkastire kumanya ngo hati school time abo kate buriya n'abantu bariro mu routine zishahina shaha musanju then no mukakwaraga kesha iko so tujyonde gezo kubagaro mu routine okubimutsi yakare okubagambira kuna aba boarding kuna amiziga kufuka bemanyiraga kosya muka ayogarga cyo aga kufuka gaye akahisho hariyo that's gakotsi shana maybe those who go to private schools and they have showers and everything is konka for our normal umuntu wa hansi atanike kucengera bucire kare alright nijana umuhumuriza ko ari muna tabara ejesha abazire twabe to prepare ngabana bitu umwana nawe aje atunosha tunumuntu genda school shanga umwana are excited adada no mwana utine cyo mutebekanise amando terabo yumukaninza ya school ukashanga umwana ari munara abazire tutanike prepare ngakare program ya system kaye kiri mune genda mu misho konko hati katizo mukahumuro kacentu zagarika nece kiganiro shaha nkibiri nedachikana nitano bwo nubutza kwantu akira muzeyibisisi noko hati katizo mukahumuro kacho takarwa Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira nenkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Litha MC kandi yo muhereza wawe wa program eyo muneneserezo kwihamande paka ora katano ndiya kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV wese cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantu zigababuru akashatu program eyo muneneserezo so making sure ngo wawo kinga konkazana tanchera yegeshaho kuzana imata star 2 3
munana star ishatu star 10 otekeho hash okora television obase kwano taha mukazano kitu akasingula school fees na TV was bit before otaki masire kodejo making ashongo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi school fees na TV was ko tushirimo tugenda mu mission na program ya sisimka ochine Jemima yibane ko muhereza wawe hamana n'umuhumuriza witu omjenyi witu businje muri kateywa turi muntu gamba okutwa kubasa kwiya okwerarikira okukwija kurugo mukumuritsa abana wagamba hakushaba tukaba grounded tukumanya ngo mukama nabasa kumara ejankija yateyitwine na nebizibe binde bitwine na bataka bwine school fees arabatine byo kosa ishomero twerare chirire kandi wagambana no ko preparing akabazire tukapreparinga abana bitu ekindi tukakora cyo kugira ngo tuyaho ko kwerarikira kuri umuntu kugenda mu misho ebirebi hato ko kwerarikira nore nko kuri ya side zombi abana na neto bazire so ekindi tuno kugira open conversation gambana n'abana about their fears and their worries hatu no shaka kutantu tugamba abana bari no bazamu classes especially nka candidate classes norebo guma kahina kabana kubata performing ngire mu especially nkaba P7 so hata abandi abako bakokratana nani batina maybe ishomero no basa kutu mbakuta pressure mnoga minji dene chindi batinere hashini to twaza kugwa nkebyo so no kubinkareginga ukamanya their worries bakagambira challenges subjects bakura batinere an open conversation haruma kubana batindana na specific teachers ogutichane manya na atera mnonga na harasinga abana nkebyo but when you're talking to them like that no be encouraging uboreka ngo abandi bahereze P7 niwe noza kugiheza utandike noza kugiheza into tukagira bamu jumbe ni ntwara muhara wanje hishuma kujya kumkamana mbwene ntinere tunanya kagira bamu nanye ngiha yo maxezi nanye nkanta gukora je konka mukama kanyambane hayeje so na wamanya ati abandi bakira bere mukani nza kujya ninza kucira asa no muni twabazire nto tukuteka abana pressure no kwerarikira shanga maybe tubetwine nkakazi no mu family ayihire yonka mushanju nenga munana ato wawari munaje no mpisa bino ta uterero muhara wa anko naka kande mwe mwene zorihe yo kande mbwene ato shanga no mwana na wowenka wamuteka pressure ay extra goringa kuri bati ya disappointing mami omwe hato shanga pressure ya murengo mwe ahendera birire atakoraje. That's true. Cyo wagamba ati live example muhara wanje abayine munywantu habari yo P7 nuwabe nabasiga then there was also another boy akana akora kubara kuchira kushima bambinga yo mwishomero aho kushemera yazo mwishomero irinde so ubwo mushitahire yo 9 na nogo muje ya yo 9 kuyarigiro muri gishomero ya bam jumping sa yakora P7 nogo muje wabe nashemba so hata ihire yo 9 na nogo wabe nasinga ihe 9 hata maranje yambuto kama mshi yatecho nicomanyisa cyo hatogu nwabe nasinga ihe 9 hatogu nwabe nashemba kandi akaburuka na P6 nawe ihe yo 9 hata shimbuye n'icyo nicomanyisa to mujyango ibintu bya exams you cannot determine them mbiri yo mukono yarangana wakusharamu obo ihe 5 and max you know ba prepared nka candidate nabo mukama korebye cyo chukuru twajyango chukuru no kwiha yo max ezukuza kutwara umishomero of your choice utakaza pressure nyenda you know wazibona well and good ukawotazibwine it's not that we are going to crucify you so naba abaziro bwinje banantu bata pressure by our expectation hine kitu ino mutwe no maho tugamba ngo abazira bakabena ngo abana babe ba doctors babe ba lawyers babe konka these days omwana as long as you are in a passion in something they can become and make it in whatever area they are doing what they are in akaturebera na ba doctor who have not become something kiriho chamana turebera na ba lawyer na bo still who are struggling so life is not about particular job
konke chikuru omwana wamareba potential yo waja line wamarining according to what they are supposed to become, they can succeed in whatever area. Ngokutwa twagambye last time twine abahingi abariyo ko mu cyaro muzakabuyanda hare who have more money and more successful than the lawyers in Kampala. So life is not about what we project. So abaziro bwirinje ntu projecting afia zeitu umbana inkagwa tingwe no mwana wanjagwe kuko wagambire wanangagwire tingwe ndo wanjagwe ninga shikire na nyirinya ndo wanja musinje. There is no need for that. Encouraging omwana to become what they are supposed to be. Yes, so cyo ncumuyamba. So reka tugambe n'abana turebe fears zabo tuza addressing kandi be encouraging because abantu baturebera honka source of hope. And support hati yo mzire kora aho amani ko kuwana ugamba tuyumuretse abana tuyine pressure ntungana ntujumirana hati umwana hati we uhomba gihe no mutwara isho muraje na romoto ko jena no mujuma wanchereza nyenda kuza reka tubeka mutumanya ngo season neriyo neja kaneza kugenda ngo kwetu yo neja negenda kandi yo nansaka bra mu kama no muhezi we. So reka tu encouraging abana tube support system yabo tube backup system yabo ya strength ya encouragement no mabana bakayishomero shanga batisha babata pressure. So kora amuteka pressure wo muziro mu ticha amuteka pressure bagenzi bo mu class bamujuma hato mwana irihikire nzuza society ezitkobanturira. So we must itonkabazire to no guma position yo guma supporting abana bitu no buyaka ko first time yabara gukora Justin no muza no mugambara you will improve muza gukora giyo tafayo niza kusupporting umwana areba ngo ayine aha kubasa kwirukangira because ebyo nibo nitutu nkabazira bari nitutaro kwabento kora ko that is true mukama yatu yam. So ikindi abana of course gumuzamene cha open conversation niko kuna nagambira abana batura mu holiday ningwa begere ibintu bingi kandi ba experiencing ibintu bingi so baza kuja n'imico etakusha. So yitwe nkabazire ntumango abana bitwa baza kwinteractingana n'abana bakorwa mu pesa zitakushana. So tuino ku emphasizing values zitwe nkabantu abantu baza kwikayisha muri bashanje gunakore cyo nkitwe iwe mwana wa mwistiring am values wa mwistiring am morals wa mugambro ti kwara cyisho muri washa ngo nakore ki iwe no kumanya mwito muko witu we believe in this, these are our systems we tukukicirezamo kandi ikintu tukicirezamo umwana bene amanya ati kwarabugana ibintu bitakushane byakwikiza bene amatecho mama kangambira ngo utuwite tukukicireza. Yes, because abana ishun bakikayo bena ngo abantu bena ngo bakorrupting into their bad groups, into their bad characters, into their bad behaviors. Konko mwana wo mugambire no byaku kutayishika kachaka akazayo konka still nchigumo kwa the back of their mind akumatuma chaka chingambira na nitwa tawa age no wasa kujya tata mama kangambire kintu eki na hatu no bokuba no chikora na mama tachirwa none motinyo kakagambira ngo cyo kintu none mwachi gwire choro muno okona. So nichibayamba kuba bine backup system okwenyuma baba grounded do michwe. So baba bine backup system yo kubasa kubana bamanya aho kucenchura ekibina n'ekirunje n'ikira. So it is our responsibility nkabazire kugambira abana tukabashita musamaza kuzo mu mashomero n'iki according to our different systems at home, our different faith and our different beliefs because ebinkwiciriza mutubyo rukwiciriza. Alright, program echerimune jendo misho turimuntu turebe twankabazira kutwakwasa kuyo kwerarikira kandi umuhumuza kuko yakigamba kwerarikira twabazire bonka bituna nabana bonka twaza kubatebekanisa tuta kureba ugo mwaka twahumuruka tame kirinsia umwana tuyatancha pressure taina anxiety yaman mwene agenda rije tukakora chi twareba kushaba nechamani nekintu kirungi okamanyoti yes mwene baso butabasika konka nanyine mukama wanje binji nibiza kubasika twareba kwetereza tuketebekanisa ningashe twayita preparation iwo nkomuziro prepare daughter umwana wa preparing god umwana nakimanya ngo amande kushamunga ba government schools aine kubana agarika ishomero routine ya ishomero twabamanyize nko kuwagambo kubimusiya kare bakabe batanje revisinga to the beginning of term exams ebibyo natwabugambo twagamba no having open conversations na nabana bitu abamwe bayo mbyaro
turiyo mu town tutukuma ibintu byombyaro tukumanya abana babebine hati bagariko mukeya yitu tukaba preparinga tukagamba ubundi bine nkebyo bashanjira mu cyaro barimo bagenda mu classes zinsya ebina kije yatenda umuntu ndi candidate bamwaje na ndarende ku performinga je abashomesa timba manyirire math ninjikora kubi ebe byo nanibyo bituntu gamba bitugenderire kureba mbu ibo nko muzire hamwe n'umwana wawe mwayete kanisa kugira ngo gitamu yaza kutandika mutandike muri je ikindi ne cya check-ups kuko wano gamba twirombyaro twiroku so omuriyo environment uricyo ngo bana bari used our own environment yo muka immunity yabo bari used our own environment so hati ni haro amashino kwa ngashaba medical check-ups abana baza kusayishima yita nkabasiya ninga candidate classes ninga iyare so ne wekiro ni kibakire cyo nyuko muzire umwana wamcheckinga nkabakoza kuzo boarding ukacheckinga nkabishikiyo ukakora ukacheckinga urine kurenga uti agenda ine infections aho kwa no shanga abana nibaza ko hishomero ushanga umwana umwe watakucimanya ushanga umushitana yagura bahikana kurwara dozi chronic diseases za candida ese kuza kuba affectinga nyencha kareba karemo kuzara so nchibanche ndo mwana umcheckinge kwara abaye no rukoro umcheckinge kwara inesenye go checking mwana agenda ruko moti hine chibure cyagenda ahina kwara abaye no burire bwena orengo wabona medication yatagereze nagenda na yahishomero yabo nkaba mu boarding bagereza ba metroni bagumana bazayo no bagemera konko bano mota atiriso mana yatandika atine kintu cyone nangwa haro n'amashano gakushaba medical forms abamushahe gitwakazi yuzo nanye kandi banayo bambinga banshekera kandi hati bo mushaho ni hati nkanda checking ntakomangwanye so tugamba ku checking muno utakuvumanya bariza ariko haraho kwanu benda na rules and regulations recommendations na requirements zindi zo takamanyire so nchibanche ndo berabe mu berebe so abatakoze rere check-ups z'abana mugende musikore abana meino ngamshasha manyana matu manyana chi all the skin problems ziba bari so baza kuzayishomero ba interacting n'abandi immunity yabo hati okujya ngo bamanyire yo muka ejo first week ninga 2 weeks nazakubaziri unstable baza furuza zagaraka cough why because immunity y'abana binageza kujya ki kukuza umuhatu wikora hard immunity ya community baza kurwo mu yaba yaburijo bazumu ya community so just 2 weeks first week ninga first month ne banza yaba muka ka challenge za furu cough so no kuba patient okamote ejini season kaneza kujya ki neza korga no kuba supporting na za vitamin C hamwe na fruits kugira ngo immunity yabo yagume inamana no kunywa maize Mureba hata bana gitamwe hasa kuba mu mushana habe hariho mushana nangwe rizo tubirenjura konka twese habe hariho mushana ogumeza abantu banywa amezi so tubanondereza water bottles tashike kuba na nabitukutura nabo mukana ngo batari ba boarding ubu kati nizatuyinjure na menu yabo turebe but at least bafuna supplements za fruits kuja flu and cough abo kana yoko ko affecting ni to mukabazile to affecting kandi tugaraka to spending amani mu irwaro so kutwa to prepare nje no bukiri kwija tikushanga ori tikushanga ona virgin land tikushanga already hine cyobe wa establishing so no mwana yagira senye gate kumukwata munonga umukogwa ryo ne kwata deworming you also need to deworm abana tuyende banyankachi so byona mu nicenda bagira mbyaro bina mabondo emiyembe bichore bikwijo kiburi cyona so omwana agenda yishuma ku matatrisi yatandika ona new chapter nabakuzo boarding mu checking cases zabo murebe amabashitani babene nikazi zakuzire mbwene mukore general cleaning yone bintu berebe umuntu na mwana na hagiri na hidinga mu bintu hagiri ka perfume agitwara nkayishomero amasumo kibori yaho orenda umwana bambinga you need to check because ko kubota checkingire still ikizumu kizakugarakira so kwerinda bingi nabajangwenya wawe kagenda naki neshururu so it is good to prevent other than to manage so then the other thing we need to ask for support season hatu no sakushanga hariho abazire turi ya different levels hariho abazire bakushanga uina abana bakuru so you don't need to do everything yourself uina aba siblings abakuru uina batona n'abakuru umwana asakuza umutana ya shopping umwana ngaruko mu second na asakugenda ya banking nabasa kugenda bank nyere ba sister be aba shopping so you don't have kujya ngo yetagataguriwe we nko muzire waro yine bakosa kwa support
look for support oyo no kukora oyo no shopping oyo no kukora so abakuru bana basa kuyamba bakagera bakakora bakubasa kukora dene batakubasa niwe bakakora hati kire bitara waka yagira ki yaba yacende abe n'abashija nabasa ku dropping ogo mwana obe no dropping ogo ninga nkebyo then kandi abandi nabo kushanga muri mukaba single parents. You can ask help from family and relatives and friends. Shanga nko ngo ineka friend wawe umwana we nashomera umushomeri yo mugenzo yo mwana wa kushomera. So bana magenda mwana mugenda tumwine tware motoka ibiri. Mwakwatana sana mbasa korese motoka yemwe dropping abana ushanga cyacendeza high expense. It's all about management. Kuko planning aje no managing aje ibintu byawe kuko kuta planning kikuretera hati was spending even more because you were not prepared. Never watashimye kuspendinga shanga wa spendinga. And so we need to ask for help kandi ekindi tukaba positive. Let's be positive minded. Ekindi kukiru kwija okwo kukireba nukuretera okora solving. Ekindi no cyakubakira kibi cyakubaho okuwacu passiving ningo okwo kuchandoringa mentally nkiyamba nichibasa kuyamba kugira ngo solving eje ningo solving kubi. So let's be positive minded. Habo kuba life comes in seasons na neje season eriyo neja kandi iza kugenda. So let's not look at it as if something ikiyonchija kutuhezaho. No, it's just something for a short time. People have gone through schools and even us we will go through this period. Shanje nchakota chine na nebintu bya school fees oriyo abantu bama tari batabahumurikira tunatinche bijuka no kubijuka. So nijana no kuba positive nchiyambana n'abana bitu aboka umuzire wo negative okashanga no gambira omwana comments gafawa mwene to kututarashomere tuturuho abashomere batuchirize ki ati nawo mwana nawagenda yisaba kudati mushibugambira abashomere batuchirize ki aboka nareba ubundi hine nk'abantu family tubarashomere kuzahare hine bine ata taking school for granted. So nijani to kuba positive nkabazire ntiza kuyamba abana bitu babe positive bafe munonga aha bitabo byabo and nintekatekana to abantu ba preparing je kumara school fees to ajishashoro mbuyire mukama yatu basize scholastic materials bazine tukahavinga those conversations nabo tukarugumka abukati nkaba boarding tuzaga kakubare nkumukwana baba nabahumura. So obo bwiro buturama hari n'abazira batakwijana visiting day zimanya career guidance day umuzire tiyazayo. So shanga umwana nawe yaguma naborabora but nijani to abazire twaba involved mu mishomo y'abana bitu ntiza kuba yamba ba performing eje program ya sisimka ekirimu agenda mission indeba neda chikashatu ezaraba arishahibiriza kasheshe katuzomka humuruka cyentuza kubantugaruka no muhumuriza witu obwetu kuganira ahanshonga niyemwe yo kuyaho okweraricira okurukwija kurwo mukumuriza abana bitayisho mu mutakarga TV West. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Step up
up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Hello? What's the situation? Boss, it's all gone. The entire shipment is lost. Here you go again. Another shipment lost at sea. Millions lost in an instant. Another big hit that your business can't afford to take. But it didn't have to be this way. And it doesn't have to be anymore. With local marine cargo and goods in transit insurance, you can rest easy knowing that you are protected from financial loss resulting from the damage or loss of your incoming goods. Totiaros! Get local marine cargo and goods in transit insurance to import your goods without the stress whether they're coming in by water, air, or land. Visit uia.co.ug, click on the Marine Cargo portal and follow the prompts to get your cover. You can also contact your licensed insurer or intermediary. Effective 1st February 2025, importers are required to have local marine cargo and goods in transit insurance for all incoming goods. This message is brought to you by the Uganda Insurers Association. Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas. Perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Program mechirisi simuka ochine Jemima Ibare hamwe na Businje Moli Kateiwa turi muntu gambo kutwara yiheho ukweraricira obwe turi kwetebekanisa garza abana aishomero kandi mpami yakurga ito atanchira at least word omuzire na no mwana ri TV hine HY jiremu izin final touches omudezi twakora nizi hata nkabana bari mu boarding abuteko mu boarding tureke ko bateka tukareke ko kushanka babanagaya mu bwiro bwinje umuzire bakaza kutoma abamwe tubona ko nkabamwe kwaza kutoma na ishomorosho tumwene cyo cyane tubatwamara ejo chapter ya kurozi ngo shanka wamanago mu chome ko nkabana n'abantu benda gumanto ba following up nubwira kwa video nubasaka utakashikire ku nkano gira cyo wabona aho kesumuye umutero mbuzo mwana arije nkecho umwana kwa kunda cyara wakamujya ati mama batire kumanya kori hino kwa kura bakamanya they are thinking about me even when I'm not home they are thinking about me numanya abana bintu biko batwara umutima konko bwiro bwinjaro habazire nuko kuteko mwana yishomero to kwenda kumanya bakarwaro bakapumpro bakabaci iwe chikuru norienda aho baragambira ngutama yagira ki yaho nzinjira school fees uburo mwana
Una bendi umushimwa mwana kaje hari umwana wanje ata nyoda de chukuri heza muntu ekayishima tanchiba cha takwenda kumanya ugo mwana rije no buyakurwara takwenda kuchimanya so icyo kintu bantu mu ikintu kirunje abana benda continuous follow up so twatu batera mu boarding no gumano ba checking aho once na why no tera kasumu no buza baticha arije can I talk to him or her or abana mangu no muteka as VD is coming. Some of you don't even go for VD. Konka abarukuzayo ntubebaza konka nabatakuzayo ntushango go mwaka turi mu mwaka musya muhireho kara na wotagire konka tera kasumu gambe no mwana manyangu no mutekateka nangwana nabo mu kastiru hariho butukushanga no turana nabana nibashoma konka still you are not in touch atukana nacera ninzagaruka yo ogumoto garako za shayitano tushanga abana babyamiro shanga turabana mu bati ushanga umwana karwana ka skin disease to kajirebere so ijo continuous check up no borabe wejarete no basaku gwizo mu kishinge cyo mwana mu checking oro kwari ningo making shot mu kasheshe kanyu mu chemba checking ngo ngarice yombiyame nuko akwimuka nkaye komene ibiro ukabe mutsi ukabari how are you any problem mu ka checking abaho mu yabo because babana bono ba bonding na no muntu kubari in their presence warga out of sight out of their mind umuntu uri kubariho kuba nadiringa nabo buri dakika niwe bakubondinga nabo so iyo wori yumze kujya akasanga shushura umukozi nyina bakozi bashatu muka ubwo no wabana we myendo we byo kuriya ni mangu they are well yes they are well but they are bonding with those people but not you wakireba ni mangu we tukalete cyo kujya mu sente nuwe mukama wa buri kimwe ko mukabantu mwe cyo kintu nacyo ngenda tukwate mukaceka cyo go mwaka abana nubendi yeso byo no randa sente zo kubashashura school fees n'ibindi ntwebaza sebo na nyabo konka abana nibendiwe nugumano ba checking aho no bora busy no bora benokora outside home no janka weekend gibona ka time ugambe nabo how was the week bishe mushikire nibiha baremere nibiha who is a good teacher as you ask those small questions no opening up bakugambira gutya kantera gwa kanjuma uguma kakora cyeshe hatomanya environment yibaruma hishomero yero conducive ningatera conducive they thriving bariyo bashoma is it okay ninga it's not okay so je ikintu cyo guma in touch na nabana emotions zabo psychologically it's very important umwana waza kugambira tumeidantire nyinga nyumwazi tubeturiya ya leta anto wo mu neighborhood nubora chimanya konka wabo otaburize those small questions ahishumwe numuri are you eating your portion is it okay ahugamba tatnyo namara ka 3 days ntakuriya mami atnyo portion ko kujimpa njata hato mango mwana takugera kitakuri yabari yo mushumero bakupakinga ogumana umpakingira ho tuntu twirireyo baba takupakinga umbuza abo nchutakuri aza kugambira cyane ne chatoro kuwacha addressing because umwana yatakuri cyo ncumanyisa ngo natine energy yo koreka no ishya ngo nabari mu age yo kuzana munonga bakoresa a lot of energy so they need a lot of food they need food which gives them energy to do what they are supposed to do ukushoma konkana kwenda energy so it's very important for us as parents kuguma in touch na nabana nashoncheza kutuyamba kugira ngo abaziro umuntu ushango muzira tine cyakumanya munonga aha mwana weyo ushango mukozi na maybe batichaza bayishomengana nabana bandi no bakuma munonga yo muzire otine cyo kumanya turi umuntu gamba akitwa kubasa kwetebeka sito nkabazire dokuya okwera riciro kukwijana twabantu gariza abana bitu mu mashome ya private schools abinje bakagaruka yebirabe na mushanju that was Monday aba government schools abinje nabazagarkayo aha Monday boarding section inde bana bakira kumuruka kareho bajena nkarwa mukaga ninga Sunday bitu nagamashome ngagagenderiro mwana ije kare ayetebekanise agenda mu system ari kumanya taro kubanza nincera mu class mwana bazirereka tufeyo turebe ngo abana bitu twabatebekanisa nindo budacika baka ananemwe zarabo mu rushahi ibiri umbogambo bo bwamheru ahabazire ahabana ahabashomesa ukanje n'abashomesa n'abajyango ha twagaruka nangwa hati nanye ndagamba abana nabo bareke umureke kuteka bazira pressure hariho no mango harimo no kugenda akatomuzira pressure muzira kacyakariye na rone kuguze kibanje namazo hati nyo wotangurire cyo bagenzi banje yishomere beineke so abana reka tumanye inakuyabazire tukuruga umuzeri yakujya tekintu kukibasa ati nimbasa kukibasa next time give them time ibintu byense nibija nibirga wota tukumensa ngo wota kibina no wagira ki waho
then abashomesa of course mwagaruka ahubwo niko mazima konka kandi nitwe ntumanya ngo amashomesa nabwo ngage preparingire ngage preparingire kumanya ngo abana bariyo nibije so preparation obwiro winji nuba preparing physical things classroom zihwato konka babura kwetebekanisa mentally na ni emotional kumanya ngo hata abana bazagaruka obo tuyiro muka quiet moment kawe hatu wazagaruka kushoutinga hato shanga kandi nabo ezo first month baba stressed so mwino kuchuma ngo abana bazagaruka mukwe preparing mentally na emotionally ukuba patient abana baza kujwa kuto twagambe barugo muco atakushana begire ibintu bingi ba first month neza kubera ubere uwaye that is true so mwino kubamo kwa adjustinga kandi umukashaba mukamani makabahamana kugira ngo mube patient abana mba aligning mbene mukwate no mutaka bamwe stress zanyu mukazimara abana konka mwine management so ico kati cyo bashabire kandi no kubashabire nito bazire mati kumwe tushabire baticaza hati to bana bati stressing abari bitu bari mu kawuri naba babiri hati shumwe no mu class kubera mu akinana na babiri so nabazire nito tumwe tubangire baticazi kandi tubashabire kandi akuchuko basika tubayamba ahandi ntubendeza tamunonji no kushaba mukama tuyambe aturinde kandi tushabara bazire n'abantu bona abarugira abaferirwe mirimo yabo ngo mukama abatereho umuhanda kandi ntusanga mukama no mwesugwa kandi no muhezo wabona no mwese gwabuzima kandi ko twaba twagambere nitabazire tugume tushabira abana bitu abantu bagenda yishemera abo kandi nabo kushanga umwe baratunje chance yo garuka kugenda nko mucaci ningo moshanga agandina n'amashamo kampamini mwe mwebembesa ekintu ekikwatine nana ebyeniciriza abo kayeso kushoma kubonire konkabya na byabutana mu mukama ntubantu ehendera busha kandi abazire kampamini ko muhumuzo kuyagamba twavingezo conversations n'abana bitu umwana umanye byabe naraba mu manye fiyaze yayishomero umanye cyakunda yishomero orewe niyo kwa kubasa kumusupportinga umishomo yeye tutakakoma kushashara school fees yesu tukagore byo kosa yishomero zo materials azuba kose bitabe bici kashanga umwana wa musene kakonka wo mutogweye eco kushoma tico cyarimo ubundi ne bikumuteganisa yishomero kandi nabateachers bitu tubashaba abana bitu mubakwateje abo kamuri mumwene kuplayinga roles nyinji niba mushomesa ahamwe noza kuba umuzire ubushange obwiro bwinja abana nababuspendinga niwe kandi no mana n'abana no harobo kumbuzo teacher wawe no nababine ba teachers binji konka we hine teacher wako banamanya so abantu bagenda mu candidate classes and twamyangu abashomesa nito bazire bitu abazire banye tuza kubagariza amasiko mutakaza aha pressure yamani konkareka twetereze ebiro twasigaza yo bice batana habasa kugira cyamani ecyahinduka n'abantu kwataraho bagenza babo nanye cyacanye bankanye ndakushaba abantu wano basa neighborhood yito harimo abakazi ba single mothers abana batina batakabwine bitabo wawe no basagure bazi nibiro kajoka yambaho niba bantu mwereka tweje kukwataraho abandi abantu tumushango gwabo asa kujya ta ori mukazi we chikumeta yazara abana binji mbwene situation what agira mu muntu atakosa kugira ngo tokachumanye konka reka tujya wano basagiro wayambaho asa kumugurira bitabo muguro tukito mugabira kabaga n'icumuyambaho bantu katweje kukunda na society yituru tureke kuba selfish munongo kacingenje yawe we nebitabo mu nshuto kubikozesa abana bakana kuri bwembe kumbe hina bakwasa kubikozesa tambura mu society umunanko mu community yawe muri umwana atene bitabo bamuhereza uniform uje umuhereza agenda azahishomera abantu katwatereho abandi wire tubirunje n'amazimece yagamba reka twatsereho abandi ubundi mbere y'ibaya muntu baramutu tukajimanya tukumanya nyensi yo kwera aberi kunkantu bantu koriburu baso butatusima but bo mukamana abana areba ecoro muno ukora program ya sisimka ecere munegenda mu misho cyashigano tukacirenze aha eshaha ziturukubi okakatizo mukamuno kacentuza kuba tugarukana muze ibisisi no arukushemeza okushyasha ishatu program ahera abena ihendera kandi tukusa orokubanza kusya orakatano shahimo kushyasha ishatu program ya sisimka neberi ya hantu bantu kwinire binji mwana utakaguma no fera utakarga TV West.
Best Money Expo 2025 kutandika n'ebiri 14 okusya ebiri 16 byo kwa 2 Ijanambole Stadium. Yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Litha MC kandi umuhereza wawe wa program eyo munendeserezo kwihamande paka ora katano ndia kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV wese cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantuzigababuru akashatu program eyo munendeserezo so making sure ngo wawo kinga konkazana tanchera yegeshaho kuzana imata star 2 3 8 star ishatu star 10 otekeo hash okora televirajiro obase kwano taha mukazano kitu akasingula school fees na TV was B2B4 otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi school fees na TV was Nehinda akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho cyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Azukukamko kakera nnyo mama akolako wannyo alina okulabirira abato school fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina nga n'ekyokulya okukifuna baguba yatetenkanya yayiya ebyensulako n'ebyokulya omukyala basirika baguma banyigirizibwa naye bakola independent woman, African woman, muchala singa si muchala singa sasoma singa saiga singa si mambo singa sakula singa si muchala singa sasoma singa saiga singa si mambo singa sakula singa teberezanga ali lubuto akabanga kawanvu ku hospital yanesirinya wota zirina natambulawo sina kinji azalidde ku kkubo tewali ayamba naguma yennyabo bagumira biki olugendo lw'okukuza omwana nga luwanvu Shitula muziki